Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah lalladzi bi Bakkata mubarakah wa hudan lil alamin. Fiha ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malik al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir al-mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallah subhanallahi amma yushrikun. Sadaqallahul azim. Sekarang sunatan dengan kulang dari akan kata lapat yang akan pamatan akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.